antara abot lan abot rok nyembi beras apa mulai nyembi nase aro nyombang apa ke ngeropo-ropang jawab apa wanda bu apa ada tas luar tepak ke din TV kita isi pasang mau posang ngapa baik gua tas teh bangki padahal tas beda yadana polan kita isi nase melejilbab kalampi sambil ke toko ya masuk mun reng jelereng masuk kayak ngerian anak masuk korang biru pakai dah iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bisa ibukaan sekoni bisa hadaratil muhtaramin pon hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, Kong Langkong Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta segenap pengurus takmir masjid, yang terhormat Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur EPON, yang terhormat panitia penyelenggara malam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terhormat seteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah badan gaula sarang para panjenengan malam hari mangken diperkenankan untuk hadir di setong kenangan seluar biasa banyak manusia, luar biasa tingkat kehadiran malar muka gak dinto setong partanda acara malam hari mangken ongku iridoi ben Allah. Dan gula sarang panjenengan malam hari mangken hadir di tempat kak dinto akatia si ampon biasa mabeda acara nyamana acara moloten ini acara moloten minabi urusan molot orang Madura kak dinto tak minabi diragukan benari pada moloten letak milih tangken letak milih areh, bahkan gik buru ampon disusuli beberapa pengumuman moloten boleh pada gulanya epatian keng bulan Desember ki abid nih Desember napa November kan November okay. Pada boleh gelak
pengumuman pada penceramah ke Khalil Yasin dari Bengkalan ke Musyfik, alhamdulillah. Tetapi kau leban panjenengan setaja barokah molot sebiasa tak bisa ngaji montuk letak kira terima boleh bolan tua gelu malam hari mangken dan gue leban panjenengan besok malam 2 malam terus begitu kak ditoki bisa ngaji. Tetapi dan gue leban panjenengan selama abak kak ditoki lebur ngaji maka abak kak dito bakal jadi orang bagus. Manusia kak dito pelekna bedelema setong peteti ring alim panika tak gampang kau tu ajar karena ilmu panika cerek jaipon ulama pak anu okay. Perlu pilukan di sana pak ulang jaipon ulama ilmu gak dito jaipon al ilmu syai'un yu'tika ba'dahu ida a'taitahu kullaka. Ilmu nika bekal abri na saparo kasambian korodin sambian nika saumur jadi ilmu mulai bajik lebah muntuk sampai mati nika kun oleh saparo napa boleh pas sambian kun ngaji pan saban bulan molot pola oleh secap-cap cuma guleban panjenengan tikal mageta alim guleban sambian opsinya pilih yang nomor 2 au muta'alliman atau mengaji kalau beda orang borok lah ngaji lajak sambil teng panteng sampai saya morok edi ngaki esena cek panteng orang lagi siapa setiap ngisi-ngisi umpama gimana you siapa abah cek dengan abah niatnya ngaji lah nikah hebat mau nilai pele tak bisa berharap orang barokah orang nikah pun pernah ngaji ke setong-setong orang tak oleh ading pendingaki antara kiai dan kiai selain bagus pola jawab engki polan bila mulai biasan bah keridu tak nyaman je tak leburnya pengajian nikah benih jajan pengajian nikah benih daeran pengajian panika olah batin tetapi berhubung olah batin guleban panjenengan sejauh mana abak kak dito sekiranya bisa nyambi abak andi ilmu teti orang sajen bener ya juna Allah semoga tak hajat teti sambian andi ilmu bisa teti filter bapak ibu ilmu kak dito cek saking ngaring aja gak katipun apa sebisa mungkin teti haris apa haris nikah haris nikah tukang jaga dijaga dari apa harap aja apa hah oh labu oh jangan diri itu jangan labu timbe dan kok berdampak tetik kedalih teti haris teti ajaga teti aba ala kuatusa todus ka ilmu pada benika berarabu mula kadunga sorban ngak nikah asonggo pote ngak nikah masakitnya bunga ajem lagi bener gitu teti benih todus ka Allah polami todus ka kalambin kan sejaipun kiai abdi nedimin mon molian pondok ada bu boleh pakai celana tapi dalam sakunya harus ada tasbihnya pola ada pak kata sebis pasnya pak ring bebini ponami todus kata sebina kan mon gula terus mangken nyambi
Tadi makin lata ega wirid lah jambi tasbih. Polami tordus ke tasbih na kan. Tadi gulat nyambi tasbih ngak nih kan, kalau nyambi. Ya pola kengku kening poler. Ya pola moler melodor lah. Ya seperti masak patak todo, semua le poler pas tak kebi kan. Lagi. Pada disambian, mulai kadung seragam ngak nikah. Masak tak todus, kakalampi nasi anak kuat usah. Tadi mun anak kuat usah, buka kelu kalampinan. Karena kalampina sambian gini kan kalampi majlis ta'lim tak ning diri nyaman lah kadung berit ambon bener lagi kulagi jengan lambak pada ulama ada bu anak apa si tsunami ini kan mak Aceh mak beni Jakarta kayaknya orang dia mau lah kadung bagus andi kesalahan nih gini bisa titiraja muncet lebucok sekali andi kelakuan coba bayang kebiasa benore Aceh lekadung andi pangkat apa Serambi Mekah berit para Rabu kalau kau tuh sesekuni beri tsunami lerasi sami sarang Nabi Adam ni pelanggarnya kan kecil cak soroja mak menyemak ke buah huldi kakak juhuldi kan gun soroja mak masemak benih kun semak itu cering gini ke benih perang haram tapi berhubung pangkat teki Nabi Adam kesalahan kecil dianggap besar bila dilakukan oleh orang besar ambian nikah gunjing ring bebini tidak masalah pak maki benih-benih tibi tak gere kerasan benoreng pada orang umpamantar ke pasar tuh ada menoroh tak kira kerasan menorek mun muslim musibah mah leres lagi padahal saya genteng muslim dan gadeg pas cetretan muslim orang gak itu tak oning cetretan muslim jadi masalah kenapa karena kesalahan kecil dilakukan oleh orang besar dianggap besar mangkana bianjan teki pangkada ya juna Allah sehingga jan teteh karena gak dito para Rabu tegurannya dahsyat walau kesalahan yang kita perbuat itu kecil menurut kita ayo ngaji terus melar muka terus andi ilmu tinajak solesok paling pick up majar 5.000 gini apa boleh pas pada debu gratis lagi pokok aduh senang gula gratis gitu alhamdulillah terbadak pengajian boleh makle gratis boleh ben malam alhamdulillah malam ada mah engkau gini benih saya lah waduh lah kalau pai iya macam jarang dia benih bah masetong malam lagi sip laku malam badak alhamdulillah du malam badak alhamdulillah jak siapa penyandang dana dari masuk surga ada jadi karena penyandang dana alhamdulillah mau nembian tak ringkun kare numpak dan bener numpak pickup terasa Alphard ternyata memang bahagia itu tidak harus mahal makin muda ternyata membuat bahagia pas tojuk para Rabu ning elaba ngaro senga dumpa king dua angkibi gaula terselamat dah engki ngas teteh Keng gula minta tolong bagi ngaji pen malam saya ngajak buang jalan dekat-dekat oleh ngaji baik kerasan apa tanore kita speak up lobar kita speak up betul pada ban gula oning umroh transit di Malaysia transit Malaysia dapat ke Malaysia gun tojuk ning ruang tunggu Papa dereng bebini alebar. Aduh, lobar.
Mangkani Roma ki idente adua are adu le tada idina are janggun sallada pa kamu turu ko ule wai bentai doa nyon doa nagi ai ko lemate ko depon lewes wasu le tada mantir aja popokang sedaya ijak bodi sedih Allah di Malaysia pelanggan rejan gula pada dembian kemarin oleh kebagusan ini kelebur luar biasa lebih bagus tempeng solat sunnah 1000 rakaat lebih bagus tempeng alabat reng mate 1000 reng mate lebih bagus tempeng nyandek nyapot orang sakit 1000 kejawabannya debak atas paikep lobar bang tahu banoyo apa saya ada apa doma masih aku kapi masak tak kok tak tahu jak soki bada kadangan aja berarti kebagusan seoleh 1000 langsung balik nama tapi beli sertifikat tak ada kuno leles sonna ngaste teh sebanyak ni kama lobar napa culut sebanyak matompes ni kan culut maka dari itu ngaste teh urusan culut angken gulai petapa gula tak nerangaki maulodan maulodan asli karena sambian leban malam ibu maulodin ini gula petapa tengkanan ni Malaysia saya panah montak ngaji ya au mustamian ngidingaki bayi ngerti tak ngerti lagi ngidingaki badere ngagela lah gela saya ditanyaki moleh mbak ngerti saya terangaki ke muslim tak tahu je keng mana hadir iya lebur itu keng goreng lah gela kolak gela goreng neng ke muslim serius ngidah tak masalah apa lagi montak ngidingaki ya tak ngaji ya tidak pilih opsi nomor 4 apa palebur ayo berakat yang kau semajar repi kepah romuhib zaman muhibin no nyaman ya kau semajar repi kepah yalah lah berangkat ya pesek dari setko sepak jadi jadian nomor 5 apa nomor 5 alem tak alem ngaji tak do ngaji ngidingaki tak do ngidingaki adukung tak do adukung nomor 5 berarti ketika berharap pun masuk nomor 5 wala di budina fatahlik maka bakal jadi bakal teti orang ancor tompes mas teteh berarti gue leban sambian malam hari mangken alhamdulillah ampun masuk nomor 2 lakian binian lalaki babini nomor 2 apa niat ngaji muslim mangken semoroga malar muka oleh ilmu manfaat barokah mangken langsung ngaji ulah tanya kembian sambian terwa dadi orang seperti Allah Ogwan sambian bak kasokana dadi orang pelek na Allah siap tak siap Ogwan ikuti petunjuk berikut ini resep monbian neku ibanika dadi orang sepele ben Allah keng monbian lepas dari banika tak kira dadi orang sepele ben Allah anapa gula mak neraka kingat nikah minabi nakaula ajunan seemolotin tak usah ragu beliau adalah manusia terbaik betul tapi masa bah ngaji yang terbaik dari Nabi menolak kulaban sambian dak masih tetia orang bagus kia Nabi ru bagus Nabi ru mulja bana enje bana beremah banda remah engkau usaha ada remah enje sebenting gua dia Nabi bagus abo lopot jadi bangun tanggi air bagus
tanggiai lu gege benda usah enjak sebenting gua tanggiai gege pada ban orang pungan puaki pesen orang ko andi tetang ke sogi ko tang tetang kerwa aban tak usaha ya no ber jelas tak usah atanya mun nabi kau leban baca dengan petengan bon manusia paling mul wis mage yaji ya 30 tahun tak mari diri kemuliaan Nabi Muhammad betul tapi gula ban sambian kau tu usaha dak rebas setero dadi orang mul ikuti berikut ini tong man arafallaha wa qama bi amrillahi tak usah pidato aja wa sofa malillahi wa atamada ala Allahi fahuwal insanul murtada al waliyu lillahil mujtaba sera sada boni keturunan kanjeng Nabi sera Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad sahibir ratib Yaman man arafallaha sapa orang se kenal ka Allah mon kenal tak ge mon kenal pakun tako mon tak kenal tak kira tako tak kira todus kanto bede kiai gini kan para Rabu luar biasa karismatik ambian tak kenal ning numpak taksi de duaan ban kiai pangoca kiain ngodean angkep gula biar tak kenal dan ke gula pangoca demma jong nembak taksi ke Makassar dari dimana jong dari Sumenep yang apa jong ya ntar jalanan di rokok pun jong badak ngambung ah cek salah akik cek tak kenal dari magudeban sambian setako ke Allah mun abah tak kenal ke Allah betul lu mari malaikat ngerteh majorak berat pembahasan oh iya mayu kawan orang si pada ibabah tako agak tintetin tako sip kemacan tako sip ada apa mak tako keke teman keke macam anak pembian majek tako naga macan tako kek polan nah sambian boleh gini pacet ekok tako macan ekok tako tintetin tak dedung tedung berdebahu pacet lego takoe san lebak raja sekoni pas beda film horor san film horor tintetin san tintetin sip butuh pak jantakok kulaban sambian dah ada masa terokan nalaga Allah usah andi el mon tak di el mon tak kira kenal ga Allah kenal ga Allah napa kutu tetemu kita temu ngam aja kulaban sambian tak kira pernah tapangki kecuali Nabi Muhammad dah remah mengenal sifat-sifat Allah angkana sambian lebak mon ki ilangkar ayo baca ayo ulami ki enga wujud kita mukhalafatun yamuhu binafsihi wahda qudrat iradat ilmu sama basar qadiran muridan ani
sami'an basiran. Sifat mustahil Adam mau makpah wajib menono setahun ya. Adam hudus fana urut apa? Apa? Wota apa? Jadi tina baik wujud baiklah wujud kita. Wujud kita. Yang kijak karena konan. Nikah karena langgar konan. Semakin malarat ampun saya jeringat nikah. Sebeda apa? TikTok. Teratata-tata dibudin bah mata. Akhirnya ngota. Bener. Orang mun kenal ke Allah, orang mun takok ke Allah, bekal ekatakokna sarang selain Allah. Ibrahim bin Adham nikah pernah setong bekto entar ke alas. Dopak ke alas kak ditopak bu olar nikah bah aja leker. Macan gerubah nunduk macan bani. Akhir careta para rabu, para bapak, para ibu pada santri ga intomator kiai ajunan andi elbo ponapa andi bacaan ponapa macan mak tako olar mak pah alingker tak bengal geke pas ada bu Ibrahim bin Adham engkau tak andi cak bacaan tapi engkau andi mal amalan cak bacaan lain ben mal amalan mun cak bacaan baca mun mal amalan kalah engkau di andi mal amalan saya kelako kenapa kiai man khafallaha khafahu kullu syai wa man khafa ghairallahi khawafahullahu kullu syai. Siapa orang setakok ke Allah selain Allah bakal takok. Tapi siapa orang setakok ke selain Allah maka bi Allah orang jadi ekok takoin karena selain Allah. Agama Nabi Muhammad pernah takok tan Nabi Muhammad gak dito beda perang ning ya ada selain sahabat badai budi menggula benemian kan sekutnya seen mangken orang suruh perang senyoro tak mangka bener engki belakun tahu nyoro manono Nabi Muhammad ngada oleh karena dito berada bu apa-apa Nabi Muhammad mi tidak ada perasaan takut karena Nabi Muhammad yang ditakuti hanyalah Allah. Pokok laku mian mon geng cecek takut enggak Allah, benikun olar setako, benikun macan setako, make malaikat takut gulaku. Gulaku, ya mau temu. Ya kari makan ning dalam hati gulaban sambian katipun apa ke Allah. Mon aba ala ko tusa ingat ke Allah bahambu, takut ongku je. Mon ga ala ko tusa ingat ke Allah bagi terus, berarti kok matako je. Kok matako bani kan berharapu melarat saya tambahna pada ben gering megering mon ring megering tak ning tambahi jan gering tapi mon gering ongkui sutik baras pada ben orang tedung bandung matedung orang tedung bisa jagai mondung matedung make tempak kageliagun pada ben endak mata anda tak anda ongku benda mata anda lain doh muntah anda tetap mau bayi acopa apa yang akil malam ropas deteng bajeng nak cermet ke munda mata anda sani mi semi taring norok mi semgi ke gun gengsi waam biasa reng bini rada iri on reng bini rada mata anda ya dan lai tina sekali wah aku padamu bener gitu. Ila lambok kada jadi engkau tidak apal. Nabi Muhammad. Cuma benikun kenal ke Allah malollah wa qama bi amrillah alaksanaki perintahna Allah. Hari ya masjid mapan. Gagak termapana sampai ben sopah termapana ben jamaah-jamaahna. Nih kasih penting ya.
moloten nikah dak remah sepah beda olena tetilah kudu malam solat berjamaah na atamba munjan tanda Arya pengajian berarti dak apa nak perak gun seremonial. Apa seremonial? Perak gun tepak rutinan olena pada dak olena tiba ngocak berapa pengajian malam sukses mai tamu jak sukses orang sedateng posa saya aja mai masjid banyak tak pateh berarti orang nyaman tak sukses jadi gula siapa entah apa ni kan sampai LR telah sakit berarti tak guna nah berarti engkau pada ban orang acual jemok keng tak paju keng gula enten tak sedih karena tugas gula kun mendapat urusan hidayah urusan Allah kau tak rok norok bener mon hidayah ibaba nur hidayah beda singki hidayah siti hidayah beda keng mon hidayah si masuk ke dalam hati pas sadar malara kadang abak tahu tapi ta'ala kok tahu apa bajang bah tahu apa asap bah orang nikah berada bujai pon Imam Ghazali mun andi ilmu tak yang malaki pada ban orang andi todi latih cum todi dan bangara andi todi mulai selamat dari macan hidup todi ini bahasa nikah pun macan dateng kita itu cuaki abah emak emben macan kakan ben macan cala wala pada ban sedikah mon belengan nginom bodrek mon belengan nginom bodrek mon belengan nginom bodrek dibudin bah belengan nongku bah wirid mon belengan nginom bodrek mon belengan nginom bodrek mon belengan nginom bodrek tagere wa razmon dayon tal bodrek jelas apa yang ki montro selamat maca solawat montro selamat maca solawat king solawat ada baca tak bisa bahun daya solawat Suruh maca solawat sebu Bana mare maca mare bila kiburu berma maca solawat sebu maca kuluhu sebu iyalah mare berma kuluhu sebu habis saja pada bandai ya roh orang si maca kuluhu 3 kali pada ban ngatamaki Quran ya mun genjerna ya wagon rajaan si maca 30 juz roh yeah maknya mirelak nyaman kulhu dalo bangoca sambian hatam senapa kali puasaan satose satu Imam Syafi'i sehari semalam namong hatam dugale berarti dalam bulan puasa hatam sebitak kali ambian satu sehari hatam berembang make hatam 20 kali bisa gula aku baca dalam mah kullu 2 kali ajri nyaman ngalak jalan pintas re angkuy mon pet kepepet kan beda jan orang andi beraben pas nyari mantoh si alem siapa sebisa ngatabaki Quran si paling cepet mantuai kendro ngetes ha ternyata bacaannya sesetong lamsam bismillahirrahmanirrahim ya abud jatam sesetong na ngalak lor ya gandul baruku yaqtafu amsarahum sesetong na macam gulu dulu kan selain gimo anjir lah mare hatam ambone boh hatam engki baca cepat kulhu dulu kali pajan matuan akal matuan iya bak natang mantoy ya geng la judu ki ya dai mak panggempang dai ya artis di mata lemah itu ya jaring banyak kita melon di Indonesia
Entak ada ya bakun gigi pun entak milu puntuan. Ya usah babak banyak puntuan ada. Jangan kerja orang wah. Santak melo bah ngocanten gula make tak melo tak napa jak gula niat ngaji. Keng sana ada papi kepahatannya. Benar melo ya. Apa iya? Kota melo iko. Dan mengarah lah terus ikhlas sah debah kata speak up berde semelo. Aba tak melo pan. Ki banyak. Banyak. Nyaman mentuk boleh torok lah orang jadi bila saya Maria cok ringgit penyanyi alhamdulillah kon terus ki sip berarti ki tangar ya mater tangar mon tanya aki tahu berarti ki anu nafsu tek ki marin gitu marin wasofa malillahi siapa orang yang kenal ke Allah alaksanaki perintah Allah wasofa malillahi ban aperseen tusa-tusa selemari elakonin geng karena Allah saya rasa tandi tusa makin sana ku mikir akot lokot bagembian ada jepon bagelebun gi buru-buru khusus tisa orang gantong sehingga jilbab aja gak buka itu dua kilo pangoca si baba ojong bener iya kok sekut gak mau mari ngisi muslimatan kun lebat ya dan roman leda si akodu abare si ngaji gelo de janggul jadi ya ngaji modolo kita lah kau ni apa gini jadi pada mon pelengan nginom bodrek roger keng bodrek kita no lagi apa banyak majais istighfar ayo majais istighfar apa banyak astaghfirullah rabbal bang astaghfirullah binal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihah amalan maqbula boleh astaghfirullah astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihah amalan maqbula sunnah telu kali astaghfirullah minal khataya rabbi zidni malar muka esaporatu sana ben perlo ekengain para ibu Allah panika bekalnya pora dek ketusa-tusa make tusa raja keng coma sepatot ngasteteh
mun kuntusa antara abak ben Allah bisa bayi abak kadung esapora pateti manusia separat tu Allah keng se masalah pun apa bila abak andi tusah dolim ka orang lain andi noreng ekala letak tahu jak ndin teretan eko lemet padahal dari bapak dari ibu lada bada bagi nah kegik lah ke orang menolok bada tanda sip tak gena jadilah bener dolim kadang abak gak ditoa fitnaan orang lah maka tak ala ko nikah iga bala ala ko panikah ayo harus ngas karena minabi abak kak dito sampai dolim ke orang lain kak dito tak kira sapora ban Allah sampai orang seedolimin banikan nyapora ben kengain ngastete dolim ke orang karena doaul mazlum mustajab doa na orang seedolimi mustajab mustajab ada leng-aleng sama sekali takut minta locor debu kak dinto bekal tompes ya dolimin bada orang dolim ke orang John Soki ngalak nindretan John Soki membuduk bese John Soki jok bese mangken ni gamertian benring bebini ring bebini minabi lahir setong ialah paling banyak kemper dua mon bese ya Allah kemper empat saya membuduan bese John Soki ya tore John Soki tapi keingain edi budi are Allah kami nabi kadung modut boleh tak abid tak abid lebat napa macam-macam katonon lah napan dicombo na katonon padahal di dalam saya menolong tempes pak kedeng apa kering menolong saya ditambah lagi ke dokter jangan dokter dok penyakit dah tapi kering pak ngocak hari si gendeng kok apa dokter sana kering mana tak lemberes pada karen tatang ke sesang ke tokang seher kok seher ma ber kok seher ma temor kok seher lo ma atas kok seher lo ma bebang dan sebini padahal selake sejeher kan kayak laki ini kan jet tukang seher bener ini makiri kan tukang seher kan menijapok seher bertabu ya lebat boleh nara muntuk makan boleh muntuk tolong ya kan cak mengkat ke TV artis seruang tolong ya tak ada artis hanya saya ngami jadi ya cuma soal surga ada aku usaha norok saya beri jajan deh aku laku kon ya tore mana aja Abbas tak milu berkat deki andi otang majer nggih ambian bagi amal banyak mun andi otang was tak majer terkatung-katung Gusti Kanjeng Nabi lambak pernah nyumpanya dia orang sombong omor polanya otang buru ya sedikit nyaman yang tas kuburan bah kiai debu almarhum datang di otang langsung igante ke potra nambon jadi almarhum di otang penta ke potra semajar yang dari ongko potra bapaknya sambianan di otang siapa apa 30 juta apa ken geri ulah mandandi kebutuhan apa dah bisa mangkane doa ki kepire si hadir bagus si ageng dagang si ngaji si terbang kepire itu akhir tertak nyangkol na otang kena potoh
pola nak foto belum tentu nyerai mon batompes iya coba gula tanya ke Biangi ambian diberi sabar oleh warisan dulu ke ebang du kotak ebang ternyata bapaknya pas sobung ngomor ternyata gian di otang 100 juta pak jual sabar saya beri bapak kan kui nyerah otang apan pak jual tak keraja edim pangocak jual pas apa dek budi wah anak aku lihat jual siapa jadi si anak kolam be sebab oleh sabar ajri olen perlu koning bapak na lamba pangocak sambil mai beki mangga gue minta tolong ke sambian wahai bapak ibu sambian mau nanti pese bak banyak katakanlah sampai di 500 juta cek beki ka potrana buk sambil ka sango tibi bagi 200 seteguk kenapa ke majar otang ambian tong 2 bagi ke masjid telok bagi ke musola bagi ke perjuangan makle ke bayi sango ke pateh polan muni bagi anak pas cepeng anak pelak mantot ceremi beri pak jadi kemarin minta pudi untuk agenda pengalaman ngarang beri bapak jadi orang gering megering lu jawab apa najat laba to'an lu pakai ujak ring megering tidak turut gula oning bararabu abentok orang bini masuk ke setong tuku pokok di daerah tak boleh pokok mak semua orang kini kemenlian apa sih ini kepas pesen aku orang atau oleh anak gula bah kini kak anu bah korang bah obang apa dari kak emas sampean bu kau udah dari anu ji yang kau gula iya tak tahu aku tak tunjungan YouTube marah jadi dikelo iya nang rak mon ere marah kente dari masake kok jiwa anu napa bu angko andi penyakit jiwa oh kama anak anembian bu kobe kula ada sengat teraki jiwa gula aja habis ke kiai pesel meriam plop kanton bagi bi udah kepi wah tak ke gula enten menisi sekat menisi 100 bekerja jadi ente ke bodoh billahi bagbunya jaglah banding 1000 ban biasa bagi tak ke ngak kembuk tibi gula bang ngocah ke bini iya le abuan sanda tua udah kupai kali ya dok sehingga terakhir padahal ngetek tak ngetek sosana ya tapi jaring mau nepak benembuk tak bisa mundi andi pakun ngebela ke anak lebogi mau lo ke anak ini dah padahal abad mon gering anak nyumbang 500.000 biaya nak ni kasih pengumuman perada bahasa kampung padahal ring tuan lambak makabin potran apa nikah ngabi 100 juta kak dito tak ngerenger si penting anak ben bini dah pada tres bah mandi gulaku bah obun becah petas kata sakit ini
Aro bapak bah ngocak pona otange kok. Padahal kita major zakat. Bener Pak. Manggana tatireng tua tak mare anak lah kabin gapi andi anak anyar siapa kompoi hari kan banyak ngempen kompoi ini banyak demai ibu Nigeria abah pah anak ko bapak bani buna anak ko kama ke Malaysia tegi anak ko ke Malaysia sia anak ni patoro pas sekolah ke madrasah oleh betong tahun mulai dari Malaysia pas kocak bapak ringgit man raja besar man ego ni ega juanda alhamdulillah ngempen boleh pak ngocak si anak si jamaah anak patoro boleh di budi nembun lah cermat pak ngocak tes masih tak nyaman tes pas ngot mak kadung nyaman bah letur pas ngocak bararabu seibu kana jadi apa toro lagi ya jong kiu ibu nama ngocak iya terus deh iya nak iya aternak melulu salah detik terakhir dan naik ibu dan bapak bakun lang lain bener anak mun lamari akabin kapi ngale tak ngale ke dapur sip ngale ke dapur ke Allah mah ngocak sebini celep daya gak tidur di dapur celep daya gak tidur di dapur selake bang ngocak syukur leti nama ke celep apa dah lu mah orang soki setero celep pemale asik engkau ban-ban alhamdulillah gratis sampai ke mikir langalai mon ring dua mon anak edim masalah ngalan tak bisa saja anak nangis erebah akemi tak kere bentengake pakun eke lain keng coba embuk ni sambian sambil makan entar kakanto setua guru paharebah cek popo pas akemi mon tak etar jaya ya menjerong apalagi hadis cek sepan ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua ya pret anak melulusi bodoi doa anak soleh Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira bapak dan ibu nak tak macah tetapi potran sesoleh apaan saleh kau lah tak saler lontong gula uning ibri nyak bojaan biar cekut ngidingak kini kamu nongok itu gula montar jalanan menjadi ibri bojaan ngak nih monongke ke mobil jong baca deh jong Bismillahirrahmanirrahim cana pak tak ada apa cana mbuk tak apa-apa cak napak tak ada apa cak nembuk tak apa ulama mata doa napa nih kaman jadi ulama ngocak berbeda hadis saja deh hadis napa man ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain pada saya maca wa sukhtullah fi sukhtil walidain ridon Allah daripada ridon ring sepo dua cok tukan Allah dia tukan ring sepo dua moncak napak lah tak ada apa jangan mbuk tak apa pakai beda apa cong baca maren baca Bismillahirrahmanirrahim cana pak tak ada apa cana mbok tak apa-apa
keng mun jual na kasar pasar jak maca jeria dak reng lemen leh. Bismillahirrahmanirrahim. Cak nepak tak ada apa, cak nembok tak apa-apa. Ya pada apa jadi? Zero kosong mak. Pada reng lemen leh. Caknya lagi mengira yang salah dua. Ingat dua negara belambak menterosogia. Bismillahirrahmanirrahim. Pasai geni, pasai raja pada bayi birahmatika ya rahman rahim. Pasai geni, pasai raja pada bayi birahmatika. Pasai geni, pasai raja pada bayi birahmatika ya rahman rahim. Mak pasai geni event lagi muslimah beni pasai raja. Pasai geni raja manfaatah. Bila mon bada sombongan. Tak kira nyari si raja aku nyari segini. Aromon tari beri kesombongan orang beni keng tak nemu pasai, keng tak nemu pasai geni. Sip. Embian gini ngejak. Sebiasa pemasok ruang. Pasai si agam berpahlawan asongotan neku pedang saibu pemasok ke kota amal kau lemah tora terminal ampon akemi 2000 berarti mbian muna beri saibu berarti saraan ben akemi okay. Mon serajaan 3000 lanjut wa'tamada 'ala Allah dan berpegang teguh hanya kepada Allah. Kengain orang dia tak ning pungampuaki selain Allah rogi. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Yakin mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, perumpamaan orang yang mengangkat pelindung selain Allah. Kamathalil angkabutit takhadat baita, pada berget-geteng se akabai Roma lebun oning get-geteng be arwa lebun kan se anu aring jering ro ya ingat arwa wa inna auhanal buyut la baitul angkabut. Roma se paling lemah, Roma se tak ning andel lagi yeria Roma naget-geteng laukanu ya'lamun, andaikan mereka mengetahui. Tetipun pada orang pungampuaki selain Allah pada ban geteng ngampuaki Roman tibi paling gagah padahal beda iya benak kena gini rontok tidak remah yo mangken tidak lain tore ngampuaki Allah ngampuaki seram ya ngampuaki reng soki isaku terus soki deh jak soki tak ni ngampuaki angki mangken soki laku du malam bisa baik tempes bener ngampuaki alem iya mun tak setruk lalu setruk ilang gapi lah aku nak bantah tak bisa ngampuaki gagak iya mun tak kencing manis sana kencing manis lemes lah lemes ben lemda lemah pada ben ambulan nyambi perang mate kan mun beda orang yang japok penyakit tak ada laki kan pada ben ambulan nyambi perang mate apa tak iya ya dapat dijangkau sebentar oleh penemu jadi orang laki dengan japok penyakit unnah apa unnah impoten apa impoten ya tak ada laki dari mana lah iya mate mai temu jak mate tak gulit
aja daripada 6 bulan nyembireng mate mencak gelak menolong ban po cemu isalake pasehat doa kita iya pak Fatihah ya tersehat macaki solawat dulu kikir menolong aduh ekoa main ngajri ya aduh doa aki mun salaki ajalan doa aki ya Allah paringi kebarokah tunyana laki abtina pemangki akhir rezeki sebunya sehalan sebarokah al-fatihah iya ya mun ta oleh kikir oleh dek kong sakalangkong nah tepak kering bini selopot jadi cak iba beli ro kikir ring laki ningali si anak kodu tidak ada temu potong cak songko asal songko asal loncong dulu ibu dia iya terpak kapi tak iya pak cak sarong adalah tak te gente mon bini an penyegar pelembab pembersih splis kulun mantap lagi roll on ipegu-pegu aduh hah selake ameng ya san berangkat aduh ajil babadala daya odung dalam mana pasang ke lu sah ada daya kita berak mereng pak odung sebenarnya pasang zih apa daya jak tercekel loh iya atas saya sambil haram da esen esen ase wah ngakui bobo esen ase ya Allah jadi tukang ko angko duh jak makin antara buat lalabot roh nyambi beras apa mulai nyambi nase aro nyombang apa ke ngeropo-ropan do apa wanda bu apa ada tas luar tepak ke din tibi kita isi pasang mau posang ngapa baik gua atas teh pangki padahal atas beda ada nah polang kita isi nase wadah yang lahir nyambi beras yang mulai teng lah mak demang dapak keroman pakai tongtang pas emi pole sambil mak entar duh melejil bab kalampi sambil ke toko ya masuk mon reng jelereng masuk kayak ngerian anak masuk korang biru pakai dah iya
Mata tahu aja engkau di toko jual jilbab. Jadi bini ansa ntar kok ngapa sakit. Lagi Pi gula katanya yo ngocak gula. Bu, lagi nanti melihat kita narang lele melihat TV. Waduh ya Allah. Jahat di kau. Wah hoi. Bagian had jahat amunyi. Hoi. Ada lagi nanti temu potong. Ini dah apa? Besok. Teh koca salah, koca bakunta kiri torogi. Keng lego, cak dermater pada sadar rotayu. Tertakder sadarna. Terselamat kapi. Mon gelak nabaan mon. Nomor tong, siapa orang se? Elang lah. Kok tertingkok mulai gelak yang ke apa kan? Duh, kalau pae. Imayumun teh duga kana? Siapa orang se kenal ke Allah? Acele naki perintana. Ya mon gondai ya makai siapa tahu? Atau pet dari dosa-dosa karena Allah. Nomor 4 i'timad ngambuakin Allah. Mon ajriya ilakonin fahuwal insanul murtada. Orang jadi bakal dadi manusia seiridhoi ban Allah. Wal waliyu lillahil mujtaba. Orang jadi bakal yang gak jadi walina Allah seepele sarang Allah. Manter bisa, manter kuatah, amin. Manter bisa ngamalakin, amin. Kita tutup kalaban sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wa Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis syuratil jismaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah والرتبة العلية من درجة النبي ونتحت لوائه فهو منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه
وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.